Vojna žarišča, številne naravne katastrofe, posledice gospodarske krize in podnebnih sprememb vse bolj razblinjajo mit o obdobju blaginje in sožitja. Čeprav nam sodobna tehnika omogoča, da smo med seboj vse bolj povezani, nas razlike med bogatimi in revnimi vse bolj razdvajajo. Države donatorice uradne razvojne pomoči, med katerimi je tudi Slovenija, skladno z mednarodnimi zavezami prispevajo delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj. Dosegati razvoj pomeni širjenje človeških potencialov in človekovih svoboščin, kar je bistveno več kot le povečevanje dohodkov. Razvoj ni mogoč brez odpravljanja revščine, nepismenosti, lakote in bolezni. Ko pride do nasilnih spopadov, nespoštovanja načel pravne države in kršenja človekovih pravic, je oviran ali zaustavljen. Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja pa ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu. Zadeve Republike Slovenije prek javnih razpisov podpira projekte nevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji ter na Zahodnem Balkanu. Nevladne organizacije so pomemben izvajalec projektov, ker lahko v sodelovanju z lokalnimi partnerskimi organizacijami dosežejo najranljivejše dele prebivalstva na posameznem območju. Izvajajo aktivnosti, ki izboljšujejo zdravje, izobrazbo in druge življenjske pogoje lokalnega prebivalstva, kar močno vpliva na dolgoročni razvoj države. Slovenske nevladne organizacije z različnimi projekti poskrbijo, da načrtovani ukrepi iz besed na papirju zaživijo v praksi. Vsak zemljan bi namreč moral imeti enake možnosti za razvoj svojih sposobnosti. Nyamirambo je najbolj živahen del mesta Kigali v Ruandi. Med prebivalci, ki so večinoma muslimanske vere, so imigranti iz cele Afrike. Ženske se soočajo s številnimi izzivi in težavami, veliko je nepismenosti, nepoznavanja zakonodaje o dedovanju, lastništvu, zaposlovanju ali nasilju na osnovi spola. Prisotne so revščina, podhranjenost, neizobraženost, visoka rodnost, tudi prostitucija. Iz skupine za samopomoč, številne so nastale po genocidu leta 1994, je leta 2007 s pomočjo Mirovnega inštituta nastal ženski center Nyamirambo. Majhna lokalna neprofitna organizacija, ki danes predstavlja pomemben del lokalne skupnosti. The members who started the center are 18 and we have a big number of beneficiaries who are coming for the different activities we are doing. The people who are funding us, they are really doing a very good work because they are looking for projects to help we as a group and also to help the local community around
because they are doing a lot of activities to the local community people and to the readers. Like local community people, they are learning how to read and write. Some of them didn't know how to read and write. They are learning English, they're learning computer, they are doing sewing courses. Right now they have just opened a reading room as a library. They are looking for funds for the workshops about gender. We didn't know our rights, but now at least we have known our rights. So we are also training other ladies, other groups of ladies or women's, at least to understand their rights. It's been a very amazing privilege, I think, to be able to interact with so many. I think we're about 300 or 400, very different levels. There are levels in terms of what they call house girls, what I say house assistants, and then there are also cell leaders that are more, political. But given the context of the country, I mean, if you think that 20 years ago it was absolutely nothing, it was a devastated community, I think under the circumstances they have done great, great strides. But I must not be too romantic, I must say the challenges are there. Patriarchy, the power of men, is alive and well and thriving. Ruanda ima največje število žensk v parlamentu na svetu, 64%. Bistveno manj pa je žensk v politiki na lokalni ravni, ki je zelo pomembna, saj imajo ljudje ravno s predstavniki lokalnih oblasti neposredne stike. Lokalni vodje so namreč tisti, ki rešujejo vsakodnevne težave ljudi, tudi zakonske težave in nasilje v družini. Gariko mu bikorwa byiza irimo gukora byose uko tubibona naho igejeje n'ibyiza imaze gukora umuntu yatangira ubuhamya swate nk'ejo bundi hari igikorwa cyo guhugura abayobozi bagendeye ku badamu bari mu buyobozi barabahugura ariko n'abagabo bazamo ni igikorwa cyiza guhindura imyumvire nge numva bagerageza kwagura umushinga wabo ukaba munini kuko ubona ari ahantu hato cyane barakora ibikorwa byiza ariko kubera ko ari ahantu hatoya ukabona yuko bitagera hose kandi bafite umurava wo kubikora. Ženske in dekleta, ki se udeležujejo brezplačnih tečajev in aktivnosti, imajo vsaka svojo zgodbo. Nyine nkora suku kiriro ahangaha kubera biramfasha mu buzima busanzwe kwirira mu rugo na stress mfite nkiriro ahangaha urumva mbo no kumenya icyongereza nsigaye mvuga kimenye kubera hano biramfasha mu buzima busanzwe biramfasha mu mutwe mu bibazo byanje byose mu bahindi waroraka nago wasiba ugomba kugenda gukora ukakora urwaye sibyo ariko hano mu Nyamirambo Women Center kuva natangiye gukora nago ndarwara ngo uvuge ngo nasibye akazi siba akazi wenda ngiye nsaba karusha ngo ngiye mu bukwe cyangwa mfite abashitsi mu rugo babatuwa kubatekera nshobora gukemura ibibazo byanjye bwite hari abana mfite ngomba kurihira ishuri bibafasha kwiga ntabwo birangiza byose ariko nibura biramfasha nyine navuga no by'umwihariko muri biriya bintu dukora ibintu bijyanye n'imitako bituma no mu rugo rwanjye ngerageza nanjye guhindura ubuzima nkaba namenya uburyo ushobora gutegura mu nzu yanjye no mu myambarire y'abana numva hari utuntu dushya umuntu agenda agira mu kanya n'umwana akarambwira ati ndodera agakanzu kameze nka kariya ari modeli ntari ntekerezaho na rimwe nawe ubwo yayambara akajya abona yambaye ikintu kidasanzwe na bagenzi be mu ishuri bakamubaza ati uyu mwenda uba wuriye hehe hanyuma naje muri Nyamirambo Women Center maze amezi agera kuri 6 ntafite akazi kubera ko nakaretse nkajya nagize accident ngira ikibazo cy'amaso ndakareka njya kwivuza nyuma mbirangiza njyaye nyine nguma aho ngaho gutyo naribanaga nakodeshaga inzu icyo gihe nakoraga nakodeshaga inzu hanyuma nyibamo nyine
nibana mbega nikontorora mbana n'umwana wanjye. But when the project came in, at least they helped me to take care of my kids and show me that at least I should fight for my kids and go to school. So they started helping ladies or helping me to at least get means of taking girls to school. And now my girls are studying. But yes, I'm very positive, very excited to be part of Nyamirambo Women's Centre, and I think it's an amazing privilege to be part of these workshops, to learn. In fact, I wonder sometimes if I'm not learning more. I mean, I can go and write a book, about my experiences here. So I am really benefiting, and I think for us as African women, Rwanda definitely is an example. Ženski center deluje že 7 let. V njem potekajo številni brezplačni tečaji in aktivnosti. V tem času si je pri lokalnih vodjah pridobil zaupanje in kredibilnost. Vedno več pa je tudi obiskovalcev. Nekaj domačih, še več pa tujih, iz vsega sveta. With financing, we are lucky and happy that we got the funds from the Slovenian ministry. But sometimes when it is stopped, it's a problem. Let's say the project is just for like 1 year or 7 months. And at that time, this project will stop, and when we started a new activities, like we started this library in this year, and the project will end in September. It's a short time to have a library and just stop it in 1 year. Let's say if we didn't have like another funds to be able to continue working with this library, it will be just an activity for 1 year, which is not good, which will not have enough impact to the community, because we are still teaching to people how to read is important, how to have a library is important, how to visit the library. It's something which is good for your kids and for anyone else. Another thing which is a very big challenge, it's the space, which is too small. If we have like these activities of sewing and handcrafting, and there is a lot of women who want to join, we have a very small space where we can afford to have like 40 women. It's too small for them, so we are limited by that small space. Centru je uspelo veliko več, kot si je kdo leta 2007 ob začetku delovanja sploh predstavljal. Ženske so izredno motivirane in pripravljene trdo delati. Na jugozahodu Ugande so podeželske šole pogosto v precej slabšem položaju kot mestne.
So brez pripomočkov, ki bi prispevali k kakovostnemu učnemu procesu in s tem k boljšim rezultatom učencev ob koncu šolanja. Pomanjkanje knjig, predvsem učbenikov in priročnikov, predstavlja veliko oviro tako za učitelje kot za učence. The community are people from outside. They also come and read from our library. Yeah, some of the parents and even those who don't have the children at this school, they come and get books, and after reading them, they bring them back. Even some schools, there are some schools which don't have enough books. The teachers or the head teachers of those schools, the neighboring schools, also come and they write in our books and they borrow and they take them to help their pupils from their schools. Glavni cilj projekta, knjižnice, temelj bralne kulture in vir znanja, v katerem so bile ustanovljene 4 knjižnice v podeželskih šolah, je bil omogočiti učiteljem, učencem in lokalni skupnosti dostop do knjig in potrebnih informacij. Knjige pomagajo učiteljem pri načrtovanju pouka in učencem pri utrjevanju snovi. Odkar imajo šole dostop do knjig, učitelji navajajo boljši uspeh učencev pri zaključnih izpitih ter boljše sposobnosti branja in pisanja. Since this library was introduced, the performance of the school, especially at the P7, was improved. And we normally get pupils in the first grades and then in second grades. And this library is helpful because most of the pupils now can read. They are able to read both local language and English. And this library is very, very important because sometimes whenever these volunteers want to have workshop with the pupils, then they use the library. V okviru projekta so natisnili knjige z ugandskimi ljudskimi pripovedkami v njihovem lokalnem jeziku in angleščini. Te predstavljajo odlično orodje za prvi stik s pisano besedo in razvijanje bralnih navad, hkrati pa prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in lokalnega jezika. The nursery school, they have also their timetable. So that we don't collide. They have the time 2 days in a week. They come and enjoy the library. We have the reading books for the nursery kids. Knjižnice predstavljajo dodano vrednost osnovnim šolam, saj se v njih pod vodstvom učiteljev in prostovoljcev odvijajo koristne aktivnosti za otroke, včasih pa tudi odrasle. So when we are playing from the library, I myself, because I like playing, after also I'm a dramatic, I'm responsible for the music, dance and drama. I can also compose songs and dances, traditional folk songs and traditional dances. So sometimes I also bring the school choir in the library, and we also dance from here. We play the adungu, the xylophone, and also sing, and even drama. The pupils can act from the library, these dramas and the singing and the dancing. Yes.
Staroselsko ljudstvo Batwa poseljuje območje velikih jezer v centralni in vzhodni Afriki. V Ugandi so bili zaradi ustanavljanja nacionalnih parkov do sredine 90. let prejšnjega stoletja postopoma in večinoma brez nadomestila izgnani iz svojega življenjskega okolja. Tradicionalno so se preživljali z lovom in nabiralništvom, danes pa jih večina živi na obrobjih gozdov v slabih življenjskih razmerah. Po ocenah jih v Ugandi živi med 6 in 7 tisoč in so najbolj diskriminirana etnična manjšina v državi. Projekt Moč Batwa žensk z novim znanjem do boljšega položaja ljudstva Batwa na jugozahodu Ugande se izvaja v 3 skupnostih, kjer živijo pripadniki ljudstva Batwa v okrožju Kabale na jugozahodu Ugande. Z različnimi praktičnimi usposabljanji, pa tudi z ozaveščanjem o njihovih pravicah ter položaju ljudstva Batwa, poskuša projekt prispevati k izboljšanju njihovih življenjskih pogojev, še posebej z vidika ekonomske neodvisnosti, prehranske varnosti, poznavanja pravic ter višji vključenosti otrok v osnovno šolo. Indukiro habwa abana nitwa abantu bakuru. Empinduka hindukireho kitwe tukaba tutaramenya ko guhandika izina ryanje, ngeno ntaramenya ko kushoma nk'ekipande, ngeno ubu kuri nye ekipande ndakishoma izina ndihandike nyanguhigweho, ngeno nkubu naba nyine nko mutwaro naza nko kugura wonke sabunde no munyu menya gasete ko barangarurize ngeno batabasa kunyiba. Yakorira ibintu bihangu byo kureba ibindi bitongore ryamanze twibembera ari naki nicyo badukoreye ko nka nareba irima yazana umukugu muhangu twareba twahuguka n'ubu ngubu ntabarankubitira busa ngo nyikare ndaza hagomborora nze mu biru bagire kiba mu rupapuro nze hagomborora uwo muntu bise kumufata umusango gwanjye gugira kiguhurigwe. Zaradi pomankljivega znanja o obdelovanju zemlje in slabega poznavanja drugih veščin, s katerimi bi se lahko v novem okolju preživljali, ter pomankanja izobrazbe, se spopadajo s hudo revščino. Eden izmed razlogov za takšno situacijo je tudi dejstvo, da jim država po izgonu iz njihovega primarnega okolja, gozdov, ni zagotovila zemlje, zato danes pogosto živijo na zemlji, ki ni v njihovi lasti. Imirimo yone kozirwe ko ketandikire tukatandika hayije bibyo kuhinga hashuba hayija okwembe kigukiju cyembuzi buti twine mbuzi zirakwata ko mu mbuzi mwenda konka buti zazire ubwana wazigitana zona ziri no bwana bw'embuzi zabere mbuzi 15 kwija hazaho okwega kwitwe nk'abantu bakuru twija hazaho kugira ngo twinenkeje inju hanuye yo kubika mezo mondi hija habaho okwega kw'abana bato koko twatwamara kubigambaho twija habaho okugurirwa omwanya kitaka ko kubasa kugira ngo tugume turahingaho nk'emondi tukwatanisiriza hamwe kandi cyo kituhereye kitinesa munonga abandi nk'ebitongore bibire biragurira nk'abatwe bibira konka eco ekibere cyo mutano ko baguzire bibira bakora endagano zandagani twabatuhereza henshi endagano nibwo mutano gubireho nta bindi bitongore byarakuzire mu myanya y'abatwa aho kube bindi bitongore ko byareze kugura amataka endagano byaze twara abatwati bakabonaga no handagano neje nemwe ntabwo eco urareba ngo nekintu kibonire nabuti abatwa amataka go bariho bagatwireho nk'empunji ahubwo kubesha hayona bari baguzire bakatwara endagano barabasa no kwije bababinge naho bagire ki naho bari ntabwo eco barareba bo bakija bakikora mu buryo buri bwo abatwa batungo bugabe amataka ahitaka ryo batugurire buti turyineho bugabe bwo kubendagano tugire ki tugine
tibirinka by'abandi bagera iki bakoze nabwo eco naco no kubasima munonga ntine bugarukira tugasiye umurimo none kabanza twewe twari tutaramenye ko guhinga kubagaho nuko bahingaga ko nk'iyi block teketiyo irima yazenye twamenyire guhinga tugahingira abana bisomero tukabona uko abana bisomero bava kwiga bagahika barasanga twasagwe twadusoromire mu wetu twabatekeye bagahika barajya abasaha 10 bagasaba bakagarukayo abana betu mushemero kuruga irimara arahereza mbwenu nkamashemero gabatwa mu buhereza go baregeramo mbwenu nabaki ati ya hagataho mpo gukunda na mbwenu uburage urahurira nkabakiga bari kugira ngimwe ba ubuti mbwenu tebakagambaga nko mwana w'umutwangiwe mutwawe baramwakura mu zina bakundane usanga abana bari kuzana hamwe kwe n'abangenu naba masita bakundisa nk'abazere babana babakiga benda ngo babakundisanye n'abatwa hakurugira habwo ko buyambi bwo irima arabahere ko hari iyo myanya y'amashomero y'abana babatwa baregeramo ngeno hagataho ndareba leta hine shongeriho. Ljudstvo Batva se počasi navaja na nov način življenja v novem okolju, a se še vedno srečujejo z izzivi. Še vedno so pogosto izkoriščani in predvsem dekleta in ženske uživajo najmanj pravic znotraj skupnosti ter v širši družbi. Ntabwo ibindi ibyo ndareba n'ibyo kugira ngo twatandikire kugira ki kukoresa byarahani iby'imikono kiramanyisa nyenchakare wakora nk'ekiteteya uri kukozesa icyarahani ukija ukakoresha ikweta yawe uragitwara mu katare bakuhereza kasete abana babo batunge cyo kurya ninga uniform yo kugira ngo ubase kubajweka base kwega ibyo nibyo bintu byo mbase kureba ibintu by'amani munonga kandi kugira ngo karekona bikatandika bitiya cyunyowe no benda habura cyo mu biro byo mesho cishemererwe kukugwa kwiyongerayo cyo kwega imyuga yo kubazira cyarahani abwo ko bajyo cyarahani titukacengire bambe ryo kuvuga ryo turabivuga no buturakuba turabuzabuza ko buntu kwenka titukagira amazima ngo nakwata naba nabwenye cyanje cyo kukozesa ndagumiza muntema amani go kugira ki go kugira ngo nkore shube nyiyongereho umuntu y'umuntu aburemezi bwo tubugene nabwo ko muri iyi project no gushanga abantu barajya ngo bikwasikanye ukashanga bamwe bari kwitanura kandi hanyuma yo kwitanura baso abo bari kwitanura bakiza bagatabura babandi bikwasikanyize ndagira ngo bwe nibwo buremezi burimo ubiro ryo mu meso ndarinde ndago bagumizemo batwegese twananga iyi project iyo yariboneye ndarinde uko yari yagumire uko yari yatwegesize agumizemo adutereho uburyo itagasirire asuba twegeseho duhugukemo konka nawe turi nkuko kubanza twari turi kwiha irima aratwegesa ubu twari twahigukiremo ka madamu Irima yagire ngo project riko konka yona ndamushaba kugira ngo abitema amani agaruke abana bitu abateka amani kugira ngo bakure bino muzimbwe guracira hagwitu habwo kubitwe turukukura konka nubwo twakura harebyo ubyo bobasa kutwegeza no tukwegeza uburingana ki tukaremwa kubikwata konka abana bitu habwo kugira ngo bacari bato baruga hasi bari kubyiga abana bitu uzashanga barabamani bari mu rurengo rwo hego.
nigende wacu ndakumbuye mbuzu ese mbuzu nambara awambaye nka niwe ngumbuye ndakumbuye Rubinga. V Burundiju, na področju Gihange, severno od glavnega mesta Budžumbura, trenutno živi 900 begunskih družin, kamor jih je iz gozdov Čabiza ob reki Rusizi, v katere so se zatekli med državljansko vojno, preselila burundska vlada. Življenjski pogoji pa so na področju Gihange izjemno slabi. Begunci se soočajo s pomankanjem vode, rodovitne zemlje ter socialne varnosti. Adra Slovenija se je v letu 2014 tako odločila pomagati tamkajšnjemu revnemu prebivalstvu in omogočila pogoje za izgradnjo 2 vasi. Hiše, ki družinam omogočajo boljše bivalne in zdravstvene razmere, si prebivalci zgradijo iz lokalno proizvedenih opek ali pa so skeletne gradnje. Zaradi deževnih dob je gradnja mogoča le 2-krat letno. Ubwa mbere nobanza kubabwira yuko aba bantu baje kuba ngaha bavuye mu ishamba ahantu bita mu Cabiza. Rero baje batagira icefu cya ruguru, akaba ari abantu bakenye. Bagize amahirwe baronka amaparcelle babamwe ngaha babashizemwo, ariko ntibabahaye uburyo bwo kubaka. Ni ukuvuga haje imiryango ishika 900. Turiko turakorana nabo n'abantu bazosanurirwa abantu 73. Kaba ari abo dushobora kubakira ku mfashanyo ivuye muri Slovenia. Igihushane kiri hagati yaho twaba tukiri mu Cabiza canke tukiri ngaha. Twari mu ishamba rya cimeza hariya mu Rukoko. Hanyuma rero NSN iraza kuduhinda itwirukana. Hamabura amatari abona ntaho turi buje, aca kuduha bino bibanza ngaha. Hanyuma rero aca duha amaparasera ngaha, duca turubakisha bya binyeshamba nyene by'ivyatsi. Duca turaza tugeze ngaha dusanga barubatse amajorojiki amazi ngaho. Kubera ko burumatari mu kubigira yabonye dufashwe n'amacinya kuko twamwa amazi ya Rusizi atemba agabura igihugu ca Kongo. Hanyuma rero niho twabona ijwi ry'Imana ritutemberamwo rivuga ngo hano ngo tugomba kubasanurira ngo inzu za Adra Burundi. Turabicenguruka mugabo kubera kuntu twari dufise umwizero wo kwihebura kuko twari tuzi ingene vyogenda. Twamenze ati ni inkuru y'igihuha. Jewe naje mba mu ntara ya Bubanza, nari mfise ingorane nini. Naraciye no mu rugamba rw'igisoda, ndademobirizwa, baranyiba, nsigara maramaye gutyo, nari mfise abana 6 bari hazego. Aba maze gusohora ni 3. Candaza rero nzeragira nzino gushika naho mbaho mu Rukoko hafi y'imyaka 5. Mu bisanzwe twari tubayeho nabi, hama tuza kuba ino mu Cabiza. Tumaze kuza no mu Cabiza tuza twaje dukurikirana indimiro za Kongereko tuze kurima ipamba. Hama cha turabino turagumaho, twaba hari yepfo mu Cabiza mu Rukoko kugeza aho bafata decision yo kutwimurayo batuzana ngaha. Batuzanya aha, urabona aho turi ngaha, turi nk'abari mu gihugu cyo mu Bugaragwa. Aha nta mazi tugira, n'ivyo dufungura ntavyo tugira, n'uburyo tubayeho n'ubw'Imana gusikora. Kubijanye n'ayo mazi ni ukuvuga aba mazi yo kunywa, aba mazi yo gukoresha, aba mazi yo kubakisha, byose ni ngorane gusa. Rero byatumye abanyagihugu bacererwa kubaka amazu. Abashoboye kubaka amazu mbere bashoboye kugira
kuzubaka kare bashoboye bakoresha amakinga kuza kuvoma kandi ntabwo ari benshi bafise amakinga. Ikibazo tubona ikibazo kimwe mu bibazo bibiri. Ikibazo kimwe ariko boshora kubona ko boshora kuraba nk'ahantu hasanzwe hari amatiyo y'amabombo nk'aho haruguru canke hajya kujya kabiri amabombo yaheze mu nzira bakaraba ukuntu boshora kuduha uburyo bwo kuntu twoshora kuyimba tugatanga ingufu tukayimba bagaca badufasha amatiyo hama bakaraba ukuntu boshora kudushikanira bafatikanje na leta kuko bogira leta ibiriko birabahama bagaheza bakayadushikanira. Uwo ni umugambi tubona w'amazi. Poleg hiše vsaka družina iz prispevka, ki ga za projekt nameni posamezni donator, prejme še poljedelski paket, ki ga sestavlja 20 kg semen za sejanje in prehranjevanje ter poljedelsko orodje. Del sredstev pa je namenjenih za nakup šolskih potrebščin. Ikindi kibazo bafise ntabwo bafise amatongo yo kurimamo. Baja kurima ari uko aho barima hose barinda kuhakota. Canke akarima akazogaburana nyine itongo. Ico naco gituma rero bataronka ibyo bafungura bikwiye. Bino kongera ko novuga nuko nko ku bintu by'indya dukenye ibintu by'indya cyo no kongera ko n'abana ku ishuri ntituronka ukuntu abana biga nkaje nk'ubunya abana babiri basana bicaye naho mbona biga bariga ntibamara intuze kubera ibikoresho cyambura ibikoresho ndabaha turafise n'izindi ngorane za mituweli yo kwivuza. Umukenyezi umudamu aragwaye ingwara y'urutoki bambwiye kwa muganga ko ndorujana kwa dogiteri akarukurayo. Ubwo buryo rero sishobora kubona ukuntu nzoronka uburyo bwo kumuvuza kuko mbona ikibazo gikomeye. Iyindi ngorane abana babiri biga mu ishure ryisumbuye sishobora kuronka uburyo ndabagurira ibikoresho. Hahora higa umwe ariko ubundi nawe yatoye uno mwaka arashobora gutangura mu ishure ryisumbuye. Imigambi mfise y'abana nifuza ko bokwiga kuko jewe sinize bo nifuza ko bokwiga kandi nanje nkifuza imigambi yanje yo kubaho mwebwe hamwe mwege mudukurira mushika imbere uko mwoguma mudufasha kugira tubeho turere ivyo bibondo bize navyo bize bigere mu bigero nkatwe nkaho tugeze. Mugabo rero gamwanya kubahwa twarakengurutse cyane kuko iryo shira hamwe ryaje kutugoboka kuko twebwe turi abantu twari twaratujwe n'intambara. Aha uyu mwaka nta mvura yaguye nta n'umwimbo twaronse. Mu myaka iza nifuza yuko hamwe ishamwe Adara Burundi dufashe mu mugongo kuko n'ubu ndabona ko riko radufata mu mugongo rikabandanya ibikorwa nuko natwe twoshobora mu kuba tumeze neza twamaze kuronka natwe kuba twarose nkaho dushobora kuza turarimira tukaronka n'amazi dushobora kuza turanywa bigaca bishoboka ko dushobora kubaho neza kuko twaturoshe dufata mu mugongo hama mu myaka iza natwe twatumeze nk'abandi. Imigambi ifite abana banje urumva kwa kugira ngo ndonke ukuntu biga bafise ibyo bajya hama hasiye nkabona kubarondera kazoza ari uko bafise ibyo bajya naho bari bafise inzara nta mugambi noshobora gutegura kuko ntazi ko iyo misi ishobora kuyisikira kubera inzara ihari n'inyota y'amazi dufise. Adra si v bodoče želi pomagati čim večjemu številu beguncev in izgraditi naselje, ki ga ne bi pestila lakota, temveč bi v njem lahko družine svoje pridelke tudi prodajale. Otroci pa zaradi pomankanja ne bi bili prisiljeni delati, temveč bi se lahko redno šolali.
Zavod Krog v sodelovanju z Društvom bosansko-hercegovskih študentov Slovenije BH4 od leta 2004 izvaja projekt Podari nasmeh. Njegova glavna aktivnost je rehabilitacija socialno ogroženih osnovnošolskih otrok in ostale humanitarne aktivnosti za otroke iz Slovenije in jugovzhodne Evrope. Na ruralnih področjih so otroci žrtve težkih gmotnih in socialnih razmer. Družine, ki so se po končani vojni vrnile v domači kraj, pogosto nimajo urejenega bivalnega statusa, zaposlitvenih in izobraževalnih možnosti ter se srečujejo z diskriminacijo in še vedno prisotnim povojnim sovraštvom. Delitev glede na etnično oziroma nacionalno pripadnost se začenja že v osnovni šoli, kar otrokom onemogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje. Starši nekaterih otrok so bili v oboroženih spopadih med vojno v Bosni in Hercegovini ranjeni ali celo ubiti. Imamo 220 djece iz cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona, a to su djeca bez oca kojima je nažalost otac umro. Mi smo radili razne projekte i gospođa Emina iz Zavoda Krug primijetila je naš rad i pozvala 20 naše djece u Sloveniju na ljetovanje ove godine krajem 6. mjeseca. Imali smo saradnje sa različitim institucijama, međutim toku prošle godine realizovali smo jedan zajednički projekat gdje je grupa naše djece imala priliku da posjeti Sloveniju. U sklopu te organizacije imali su priliku da posjete predsjednika Republike Slovenije. Osim tog prelijepog udruženja sa predsjednikom Republike Slovenije, djeca su imala mogućnost i da imaju jedno lijepo ljetovanje gdje se družili sa svojim vršnjacima iz drugih gradova i na taj način potvrdila svoj ljetni odmor u Republici Sloveniji. Ako govorimo o nekim teškoćama, što se tiče same realizacije, nije bilo nekih teškoća. Znači, naši organizatori potrudili se da to zaista sve ispane kao što je bilo planirano. Jedna teškoća na koju nismo mogli da utječemo jeste bilo odvajanje naše djece od svojih majki. Jer kao što sam rekao, naše udruženje okuplja djecu koja nemaju očeva i ta djeca su toliko privržena svojim majkama da kada smo trebali da realizujemo ovaj projekat, postavilo se pitanje kako će sad ta djeca da budu i bez majke odvojena. Međutim, ekipa koja je zaista realizovala ovaj projekat potrudila se da taj nedostatak uslovno rečeno nadomjesti zanimljivim aktivnostima koje su realizovane u Sloveniji i tako da i taj, pod navodnicima ponovo govorim, problem prošao bez nekih velikih negativnih efekata. Djeca su imali jedno lijepo druženje i po povratku u Bosnu i Hercegovinu bili su puni pozitivnih iskustava i pozitivnih ishoda sa ovoga zajedničkog druženja. Velika stvar što su djeca sretna. Znači, to niko ne može, nijednu sreću niko ne može nekome da podari kao poklon, da podari kao dar. Djeca su došla zadovoljna, sretna i to će sjećanje ostati njima za cijeli život u njihovoj glavi koje nikad neće zaboraviti. Uvijek će se rado sjećati boravka u Sloveniji. Uradili mnoge projekte za našu školu i s ponosom mogu kazati da smo uspjeli, iako smo škola na selu, ali nikada neću dozvoliti da joj kažu i seoska škola, jer smo postigli sa opremanjem naše škole zavidne rezultate i prvi smo u općini među prvima u kantonu. To mi ništa ne bi mogli postići bez naših prijatelja,
bez organizacija širom svijeta, među kojima bi posebno u ovom momentu izdvojio slovenačku nevladinu organizaciju KROG. Sa Zavodom KROG iz Slovenije smo uspostavili saradnju slučajno tokom januara 2010. godine kada smo razgledajući po internetu vidjeli slike učenika u Kopru u Sloveniji koji su dolazili iz Goražda. Uzeo sam broj mobitela, nazvao žensku glavu ne poznavajući je ni ko je ni šta je, rekao da smo mi jedna škola koja se nalazi preko 20 km od centra općine Konjic, da imamo zapažene rezultate, veoma solidne učenike, da bismo pokušali da i mi sa svojim učenicima idemo u Sloveniju. Taj san se ostvario tokom mjeseca juna 2010. godine. Sa ovim odlaskom djece i njihovim povratkom, sa njihovim oduševljenjem, mi smo željeli i htjeli nastaviti dalju saradnju sa ovom nevladinom organizacijom i prvi naredni projekat je bio opremanje kabineta informatike računarima, odnosno računarskom opremom. Do tada mi smo imali veoma siromašan, slabo opremljen računar, tako da je taj kabinet slabo funkcionisao. Sa ovom opremom mi smo prilično zadovoljili kabinet informatike pedagoškim normativima i standardima, a onda 3 godine je prošlo, ponovo smo se obratili Zavodu KROG. Ovaj put smo imali jedan malo zahtjevniji projekat za kojega mnogi kažu da možda i je više od potreba za učenike osnovnih škola, međutim oni otvoreni za naše učenike i za radne kolege, pa čak i za građane ako ga koristi u službi obrazovanja i u službi zaštite zdravlja, pošto je ova škola jedina i kulturna, i javna, i obrazovna institucija u ovoj lokalnoj zajednici. A radi se o fitness kabinetu. Poplave maja 2014, ki so bile najhujše v zadnjih 120 letih, so v Bosni in Hercegovini uničile javno infrastrukturo in domove. Številne družine so ostale brez strehe nad glavo, šole pa zaradi sanacij ne morejo nadaljevati s poukom. Slovenija je bila med prvimi, ki je priskočila na pomoč. Zavod KROG se je med drugim osredotočil na obnovo osnovnih in srednjih šol v Maglaju ter obnovo centrov za otroke s posebnimi potrebami v Bosni in Hercegovini. Osnovna škola Maglaj sastoji se iz matične škole. U sklopu matične škole imamo i paralelnu osnovnu muzičku školu za 6 odsjeka. Osim matične škole imamo i 5 područnih škola. To su škole u Tujnici, Bradićima, Liješnici, Bočinji i Ulišnjaku. Saradnja sa Republikom Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom je nemjerljiva, pogotovo u zadnja ova dešavanja od majskih poplava, tačnije 14. maja, komplet, imam osjećaj komplet država Slovenija, Republika Slovenija krenula je u pomoć Bosni i Hercegovini. Školi Maglaj je također došla ogromna pomoć iz Slovenije. U organizaciji Zavoda KROG je došao šleper namještaja. Šolam v Maglaju so znatno pomagali s šolskim inventarjem, projekt pa želijo razširiti ter pomoč ponuditi tudi šolam v občini Doboj. Zavod KROG načrtuje sodelovanje v projektu 1500 otrok s poplavljenih območij v slovensko šolo v naravi, v kateri bodo gostovali otroci iz poplavljenih območij Bosne in Hercegovine in Srbije. Projekt je v skladu z eno od vsebinskih prioritet Slovenije v okviru okvirnega programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za obdobje 2013-2015, ki je skrb za dobrobit otrok. Pa evo recimo interesantno je da nama Zavod KROG traži jednu partnersku školu u Sloveniji, odnosno u Ljubljani, i mi ćemo se s tom školom ako volja obratiti i planiramo da idemo na škole u prirodi, na ljetovanja u Sloveniji, kako mi u Ljubljanu
ili na more, tako da primamo i slovenske učenike, odnosno učenike iz ljubljanskih škola, jer evo, dobar je već razlog, ako su nam se 4 škole uključile da pomogli školi Maglaj u ovom početnom namještaju, zašto ne bismo i to iskoristili i da znači, to bude u pozitivnom znači, smjeru. Osmijeh Gračanica je organizacija, ki je bila leta 1996 ustanovljena po vzoru slovenske filantropije. Pobudo za ustanovitev so dali posamezniki, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini prišli v Slovenijo zaradi zdravljenja ali kot begunci. Pobuda je nastala kot rezultat njihovega prostovoljstva v slovenski filantropiji, kjer so prepoznali korist in učinkovitost njenih programov. Pobudniki so v Sloveniji delovali kot soorganizatorji begunskih šol in kot eni od več kot 400 prostovoljcev, ki so takrat delovali kot učitelji v teh šolah po celi Sloveniji. Izvajali so številne psihosocialne programe rehabilitacije in pomoči za otroke beguncev in njihove družine. Mi smo u stvari do sada realizovali preko 100 različitih projekata i ja znam da to zvuči ovako, znate, grandiozno. Međutim, ti projekti su se preklapali, išlo je tu dosta zajedničkih stvari, išlo je paralelno po 15-16 projekata godišnje i sve smo projekte nekako napravili, da kažem, na iskustvima koja smo na nekakav način, da kažem, pokušali prenijeti, na iskustvima drugih, pokušali smo i prilagoditi našim uslovima i pokušali prenijeti ovo. Ti projekti su poslije, po zaključenja projekta, dosta aktivnosti je ostalo i teklo dalje. Neki naši projekti teku po 10, 12, 15 godina. To znači da smo potpuno pogodili cilj. Mi smo prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je počela baviti razvijanjem volonterskog rada i to na iskustvima stečenim u Sloveniji, naravno. Prenijeli smo ta iskustva, pomogli su nam dosta Slovenci, pomogli su nam organizacije iz Slovenije, pomogli su nam pojedinci i mislim, to je stvar koju treba stvarno, ne treba zaboraviti. Naravno, u svo vrijeme nam je Slovenija nas je i finansijski pomagala. Na nekakav način pomagala, imali smo zajedničke projekte koje je Slovenija velikim dijelom finansirala. Osmijeh izvaja tudi različne druge projekte, ki prispevajo k promociji in zaščiti človekovih pravic, izboljšanju življenja prikrajšanih skupin in skupnosti na splošno. Tako da kažem, za to naše vrijeme djelovanja mi smo ostvarili smo saradnju sa jako mnogo zemalja svijeta. Veliki broj volontera je došao kod nas, veliki broj naših mladih ljudi je izašao vani zahvaljujući, kažem, našim projektima i to je ono što u stvari mi želimo. To je ne da oni idu da se prošetaju da ovdje, da odu, da vide kako stvari teku vani, da vide da postoji nešto bolje nego što je ovdje. Najponosniji smo na one projekte koji su uticali na promjene unutar zajednice, na promjene unutar sistema. Jedan od takvih projekata je dobrovoljni rad u školi. Projekat koji je prenesen kao model iz Slovenije, spušten, prilagođen našim uslovima. Tim projektom smo postigli to da smo u bosansko-hercegovačko školstvo uveli volonterski rad kao, kažem, uveli ga u kurikulum. To je jedna stvar s kojom se drugi ne mogu baš pohvaliti. To je jedna od najvažnijih stvari, da kažem. Mladim ljudima koji su uključeni kao volonteri prizna se i to da na račun tog svog volonterskog angažmana dobijaju određeni broj bodova, određene prednosti. Prednost prilikom upisa u školu, prednost prilikom zapošljavanja i tako dalje. To je prilikom upisa na fakultet, to je velika stvar koju smo radili. Druga stvar, mi smo u 1996. godine, kad je bila najteža situacija, odmah posle rata, mi smo učestvovali u rekonstrukciji škola i školskih objekata. 33 školska objekta smo rekonstruisali. Moja saradnja je počela davne 1996. godine, kada smo prvi puta u organizaciji Osmijeha školu u mjestu Mirišće kompletnu pokrili staklom, jer tada u to vrijeme nijedno staklo nije bilo na prozorima. To je jedna velika akcija koja je imala strahovito velik odjek u samom mjestu. Paralelno s tim smo izgradili jednu malu školu u selu Buk, u kojoj ste danas posjetili. Uslovi za rad su bili skoro pa nemogući. Škola je prokišnjavala, zidovi su
otpadali, fasada je otpadala, tako da 1998. godine uspostavio sam saradnju sa Hamdijom Kujundžićem, koji je tada vodio društvo Osmijeh, i zajedno sa Osmijehom, znači volonterima Osmijeha, volonterima iz Belgije, volonterima ovim domaćim, uspjeli smo da saniramo jedan dio školske zgrade, tako da odmah, znači te jeseni, uspjeli smo da uvedemo djecu u neke uslovnije prostorije. Nakon tog projekta, nakon radova na rekonstrukciji školske zgrade, mi smo pokrenuli druge projekte, a to je u stvari pružanje psihosocijalne pomoći djeci koja su bila pogođena na neki način ratnim dejstvima. Isto tako, znači, ta saradnja uglavnom išla preko društva Osmijeh. Nakon izvjesnog vremena djeca koja su bila korisnici te pomoći su u stvari počeli da pružaju pomoć, i što je u razgovoru danas s njima, može se zaključiti da im je veoma dosta koristilo, znači u daljem njihovom opredeljenju. Poslije toga, zadnjih godina, idemo na tu nekakve, da kažem, individualne pomoći. To je opet jedan projekat na koji smo jako ponosni, koji je počeo čak davne 1999. godine u saradnji sa Slovenijom. Bio je finansiran prvo od strane Evropske, 2 puta je finansiran od strane Evropske, zatim ga je djelomično finansirala Republika Slovenija i tako dalje. To je rad sa starim ljudima. Zašto? Recimo, taj rad sa starim ljudima je urodio takvim plodom da smo promijenili zajednicu. Promijenili smo ulogu starih ljudi u zajednici. Stari ljudi koji su bili pasivni posmatrači postali su aktivni sudionici u zajednici, što je velika stvar. Iz tog našeg projekta iznikle su 2 nove nevladne organizacije, 2 udruženja građana koje vode isključivo stari ljudi u Gračanci i Zavidovićima. Mi smo jednostavno gurali u tom smjeru ljude da sami počnu raditi nešto za sebe. I oni su vidjeli da mogu, velika je stvar otkriti koliko možeš, kada su vidjeli da mogu, onda su formirali organizacije u kojima su potpuno oni autonomni, znači nemaju ništa s nama, osim što smo partnerili na određenim projektima. I također, jedan program koji smo počeli davne 1997. godine, to je rad sa osobama s posebnim potrebama. Osobe s posebnim potrebama nisu bile obuhvaćene ni školstvom, znači u, da kažem, sistemu socijalne zaštite nisu bile obuhvaćene, tako dalje. Tu smo napravili veliki preokret unutar države, našim pritiskom i naravno saradnjom sa drugim organizacijama, nevladnim i vladnim sektorom, postigli smo to da se počne sistemski brinuti o osobama s posebnim potrebama u ovoj državi. To je velika stvar. Tako, djecu pomažemo prilikom školovanja. Jedan od naših projekata koji traje već 14 godina, je stipendiranje učenika i studenata. U tome nam pomaže Solon fondacija. To je fondacija iz Švicarske koja godinama pomaže nam stipendiranje učenika i studenata. Do sada je kroz naše projekte finansiranja prošlo za 14 godina preko 2000 učenika i studenata. Znači svake godine se preko 100 njih. Ja mogu samo reći za ovo vrijeme koje sam proveo da je to jedna velika stvar, da su škole dobile mnogo zahvaljujući Osmijehu kad je u pitanju i seminari, kad su u pitanju materijalna sredstva za rad učenika, kad su u pitanju radionice koje su imale veliki odjek na sve nastavnike, odnosno učitelje koji se bave dobrovoljnim radom. Još jednom želim da se zahvalim svima koji su učinili da Osmijeh za nas čini mnogo i očekujemo i u narednom periodu da će Osmijeh kao organizacija učiniti sve ono što je nama zaista potrebno. Cilj projekta usklajena prizadevanja k novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola, je prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za zaščito pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel človekovih pravic, demokracije in socialne vključenosti.
Posebni cilj je povečanje zmogljivosti ženskih organizacij in mrež v 5 državah Zahodnega Balkana, in sicer v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Sloveniji. Projekt se posveča analizi, spremljanju in zagovorništvu na področju varstva žensk zaradi nasilja na podlagi spola, z namenom po dolgoročnem regionalnem sodelovanju, učenju, prenosu izkušenj in dobrih praks iz Evropske unije. Koraki projekta so ratifikacija, uskladitev z nacionalno zakonodajo in politiko ter implementacija Evropske konvencije o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, poznane kot Istanbulska konvencija. Autorni ženski centar je ženska feministička organizacija iz Beograda. Mi postojimo više od 20 godina i naš rad je usmeren recimo na 3 strateška pravca. Bavimo se pružanjem podrške, psihosocijalne i pravne pomoći za žene koje su izložene nasilju. Jedan deo našeg tima radi zagovaranje za promene zakona i državnih politika, kao i praćenje državne politike u ovoj oblasti. I takođe, jedan deo naših aktivnosti posvećen je povezivanju sa drugim ženskim organizacijama, dakle pravljenju lokalnih i nacionalnih ili regionalnih mreža. Projekat koji smo mi inicirali je zapravo jedna takva velika ženska koalicija ženskih organizacija iz 6 država. Sve smo se okupile zapravo oko Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, sa namerom da snažno zagovaramo da naše države najpre potvrde ovu konvenciju, a zatim i da pristupe harmonizaciji zakona i svojih politika i primjeni konvencije. To je projekt, v katerem analiziramo in obravnavamo standarde, ki se pojavljajo na področju preprečevanja in obravnave nasilja nad ženskami. In kot svoj izhodiščni dokument smo nekako sprejeli oziroma postavili zadnji dokument, ki ga je sprejel Svet Evrope, to je Istanbulska konvencija. Istanbulska konvencija je dokument, ki je že stopil v veljavo avgusta letos. Slovenija ga še ni ratificirala, kar smatramo za zelo slabo potezo slovenske politike in menimo, da bi moral biti ta dokument čim prej ratificiran in, kar je še pomembneje, moral bi biti čim prej implementiran. Torej, njegova določila bi morala biti vnešena v sistem in prakso dela na področju preprečevanja in obravnave nasilja v družini in nasilja nad ženskami v Sloveniji. S tem projektom smo pridobili številne izkušnje, kar je zame najpomembneje oziroma za društvo SOS Telefon je, da smo revitalizirali sodelovanje z ženskimi nevladnimi organizacijami iz bivše Jugoslavije, kar je za nas izjemno pomemben napredek. Fondacija Udružene žene Banja Luka je formirana 1996. godine. Svrha našeg postojanja u to vrijeme je bilo da pomognemo ženama žrtvama rata i sa područja Bosne i Hercegovine. Kasnije smo cilj našeg udruživanja smo promijenili da zaštitimo ženska ljudska prava. Bosna i Hercegovina je 6. zemlja koja je ratificirala Kahviju konvenciju i u tome nam je jako pomogao ovaj IPA projekat koji zajednički radimo sa našim suradnicama iz ostalih zemalja. U svakoj zemlji je taj projekat značajan zbog toga što smo, zahvaljujući tom projektu, napravili jako dobru analizu zakonodavstva, što smo se u vrijeme pred ratifikaciju zalagali zajednički da se ratificira. Mi u Bosni i Hercegovini smo bili jako puno oko toga angažirane i zato smo uspjeli da ratificiramo kao 6. zemlja. U okviru tog projekta, osim saradnje među zemljama, mi smo u Bosni i Hercegovini postigli to da smo zajedno sa parlamentarkama lobirale da se ratificira konvencija i sada zajednički djelujemo na tome da prema Grevio komitetu Vijeća Evrope izvještavamo u vezi primjene konvencije u Bosni i Hercegovini. Nacionalniот Совет за родова равноправност во Република Македонија je mreža
od poveće, odnosno nekada okolo 100 ženski organizaciji i pojedinki od celata zemlja i so jedinstvena cel da go promenat statusot na ženата на сите нивоа, а воедно да ги надминат стереотипите и предрасудите за положбата на жената од семејството до општеството. Но состојбата и влијанието на самиот проект е од високо значење за Република Македонија, се раздвижија повеќе и институциите на државата и меѓународниот фактор и се подигна јавната свест и кај медиумите и кај општата популација за потребата за поголема активност на сите структури кон елиминирање или намалување на насилството, односно ратификување на самата конвенција. Многу важно би било за Република Македонија и за Националниот совет за родова рамноправност во Македонија, во колку Истанбулската конвенција биде ратификувана, бидејќи нашата држава ја има подпишано, но таа да биде ратификувана и да се промени статусот на жената, да насилството биде намалено, односно да биде појавно и едноставно да бидат промените направени. Centar za žene žrtve rata ROSA je ženska feministička nevladina organizacija koja je osnovana 1992. godine u Zagrebu s ciljem pomoći ženama koje su bile žrtve rata u tom periodu 90. godina i danas djeluje na području suzbijanja rodno utemeljenog nasilja protiv žena, uključujući ratno silovanje, nasilje u obitelji, trgovanje ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Znači, značajno je da smo se ovim projektom mogli posvetiti značajno procesima zagovaranja i izgradnje kapaciteta kako na međunarodnom nivou, tako i nacionalnom i da smo pritome uspostavili savezništva sa akademskom zajednicom i političkom zajednicom te dobili značajnu potporu u tom procesu. To je doprinijelo većoj vidljivosti Istanbulske konvencije i njenom uključivanju u sve relevantne zakone koji su bili u procesu izmjena ili novih donošenja, kao na primjer Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti žrtava silovanih u Domovinskom ratu, Kazneni zakoni i drugi relevantni zakoni koji se tiču zaštite žena od rodno utemeljenog nasilja. WAVE is a network of feminist women's organizations. We were established in 1994 and currently we are present in 46 European countries. We have 107 women's organizations that form the basis of the network. The goal of our network is to promote the rights of women in general and more specifically to promote women's right to live a life free from violence. We were also able to share a lot of expertise and to gain a lot of knowledge from this project, as well as from conducting the joint campaign. And one very positive aspect, I think, of our participation was that as a network, we were able to share this, especially the campaign, with organizations in our network in the European Union as well as in Europe, to enable other women's organizations to perhaps gain some ideas from the campaign and to be able to utilize it in their countries in order to promote the ratification of the Istanbul Convention. Mi si torej resnično želimo, da bi država razumela, zakaj je na sistemskem nivoju izjemno pomembna ratifikacija Istanbulske konvencije, ki je celovit dokument, ki ne posega le v zakonodajo neke določene države, ampak zahteva od držav, da tudi na praktični ravni zagotovijo kakovostno obravnavo žrtev nasilja in kakovostno rešujejo problematiko tudi v smeri kaznovanja povzročiteljev nasilja. Večplastni izzivi sodobnega časa,
predvsem neugodne finančne in gospodarske razmere, posledično množične migracije ter spoprijemanje s posledicami podnebnih sprememb krepijo zavedanje mednarodne skupnosti o pomenu globalnega trajnostnega razvoja, še posebej v državah v razvoju. Zagotavljanje pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najrevnejši sloji prebivalstva velikokrat živijo v odročnih predelih s slabimi prometnimi povezavami in omejeno infrastrukturo. Zato je zelo pomembna vloga civilne družbe, ki je s svojimi lokalnimi partnerji prisotna na terenu, ima izkušnje in dostop do lokalnega znanja ter je prožnejša pri nudenju in izvajanju pomoči. Nevladne organizacije preko javnih razpisov in lastnih aktivnosti pridobivajo finančna sredstva za izvedbo projektov. Brez njih projektov za pomoč najbolj potrebnim ne morejo izvajati. Zavedajo se namreč, da je v vseh projektih v ospredju človek. S tem pa spreminjajo svet na bolje. Življenje za življenjem. S tem svetom, da je tako razdeljen, kao če nisi naš, pazi se, ker boš tepen. Zakaj je važen skje si ali pa kako se pišeš, kao če nam to ni všeč, je bolj da jo takoj pobrišeš. Pa domov, go home ali pa še kaj drugega lahko slišeš od ljudi, ki mislijo, da so več vredni, kot ti, ki mislijo, da je ta svet njihov in se bojijo vsega, kar je tuje in zganjajo ksenofobijo. Ljudje hočejo boljši life, zato se selijo, tako je zmeri bilo in tako zmeri bo. A še veš, kaj so skini naredili Belini, če mora on domov, pokličmo tudi vse Slovence, ki so v Argentini in drugje, da se vrnejo po Triglav, kjer Slovenci živimo. Vidiš, taka logika je mimo. A misliš, da če enega udaraš, da skaj dosegu, glej, udarc se vrne in situacija se obrne. A res ne vidiš, da je prav, da sprejemaš vse ljudi, sam zato, ker so ljudje tako kot ti. Vsi se rodimo, vsi imamo želje, upe, vsi se bojimo, vsi imamo svoja veselja, vsi trpimo. Zakaj živimo v sovraštvu, medtem ko čas leti mimo in na koncu koncev vsi zgubimo. Moja družba se ne deli na naše in druge in jaz nazdravljam s prijatelji vseh republik bivše juge. Zapomni si, ni važen s kje nekdo prihaja, edina stvar, ki je važna, je kaj mu v glavi dogaja. Od tega je odvisen ali je out ali je in to misel bi rad zabil tvojo glavo tako kot klin. Vem, kaj govorim, tukaj rojen, tukaj živim, tukaj vzgojen, slovenske matere sin. Če hočeš, stop z mano za besede iz teh stihov, jaz bom stal za njimi, dokler bom dihal. Tole gre od ljudi